Rono Gizraeli na nola ohe nono zawi nola ohe nono biri-biri labe sumange lo walangi la malesa no omuso de lo walangi lupema ramai na ba talifuso ni masya bakso etes keriso muso de ifli faluka ita oroi ba studio mini helem ministry awain ramai raina salam holistik. Ramai na batalifusun yang masih bakal jadi esperiso taromali lo walangi setobali neda. Kalau meriba zura zinune faza 50 bahwa sara iruki ene bahwa tole baso bada tahun gede mangane. Hetwa Yesus ayaga balo walangi ma. Manda yaso bagota luama. Baba mahubu ya aga. Rateraba daromali me Yehova lo walangi furak aga. Ena aboto badede mahade ya zomasi pamaila mafalua ia baba orimas ya roma iya do taromali lo walangi ihala moroba zurazinu ne faza 50 ngawa sara iruti ene imane taromali lo walangi sabele ande lo walangi Yehova zihede basi au badana yo taraiga tumbuh haluo iruki bagai kulania moroi baziona pondegezi seki andre humaga lo walangi so moroi salo walangi da lalu ibato wehede alite si manga hadia ia funania banote fasui ia angis habulu au ia bambanua siawa babadana babang huku banuania. Mioboloi kegu zatule ande kegu sinofavu uli kegu basumange ande. Ba iobaka eba atulenia banua siawa lo walangi sa zangu huku irugida daromali lo walangi. Ramai na batalifusin yung masih bakazay teskeris omuso dededa nol tola tarugi wawasi walu bagi netu andre. Inoto ba oba dudu wawasi walu ande nakadai tabasoi Indonesia lavote de bulan kemerdekaan dan faduhu dudu mabayai tafifubi oba dudu da omuso dudu da baba monrage ada yang awal perayaan bagi netu banerete de Pak Merdeka so Indonesia. Ramai na ba talifusun yung masih bakal dari Kristo. Pa merdeka eluhannya ay sa ita moroy ba jango sabuyo ya ita. Atarato de hebisa ba ibuado de lo walangi ba faka de lo walangi ba no Israeli me iheta ira moroy badane misirai zino mango sabuyo ya ira ba i ohe ira badane amabu ulaan sino ifabu umeke ke gaberahamo me iwa ke gaberahamo heta badana na mau babadana kalif sawa dane ni fabu ugu hudan me aheta no Israeli wa iforoma la keminya lo walang ifa ila ekhera pasti mane Abraham irono Israel lahal kang itula ada tahu walo walangi Yehova ada eni sunora ada eni fusumangera le mamale gitu bara pada romali lo walangi bazino tabaso andri i ombaka ekhuda wa irono Israeli baba maluara fanuno lo walangi ternyata oya si le foto bade de lo walangi le omasi le temat de lo walangi ifaluara ana perme le aboto badedera lo walangi la walingaga simane lo walangi ni suno bazifasuya ira ada lo walangi ni suno bazifasuya ira ada dewa-dewa dan tanda beenia dan dewa-dewa di suno radae
ifahobu ira na labe imbuala ke lobalangira, ke dewa-dewa Baal dan banyak sekali dewa-dewa. Seakan-akan dewa-dewa da'a pada esok kebutuhan ra ia da moroi bani hasanuno ya ira. Dengan ada hubungan timbal balik. Nalahau ke banuno ya ira niha lasuno lo balangira da'a labe ezumange sumange ni taba sumange ni tunu batana beenia bai fahobo ira ke lo balangira. Pada romali lo balangi andre sito bali tuho ni fatuna ya ia da'e lo balangi Yehova zanguhuku. Lo balangi Yehova zanguhuku. So beberapa dania di Bali ni angerenusida ya ia da'e Sarah ibali kane babanua siawa to Bali sasi sama duhu. Dua ifasugi hadia zinoto Bali usali. Rama ina data zara-zara pamatuna taromali andre. Lo balangi Yehova zanguhuku Sara ibali esasi dane bapanuasia. Aboto pada dada lo balangi andre nabaga mulali ya dikenal dia sebagai hakim sanguhuku. Bapak maluannya fanguhuku ivalua dengan adil faatule. Bapak maluannya faatule da ba ikauni dana foma banua siawas kebalisasi sama duhu. Hadia da iwisa banguhuku nia ni hagulidana secara khusus irono Gizraeli sino mangai angetula pa Yehova andre da elo balangi ni sunor. Hizai ramai reina na taho ke tau sisi ibisa ni faluan rono Gizraeli babanu nora lo balangi da ni wanya megeba ngabuasi 5. Miobuloi kegu zatule anda kegu sino fabu uli kegu bazumangean. Pada taila vairono Gizraeli babanu nora lo balangi silabila be efunara ya ia da nanola ohe zumange nanola ohe kame elara fasembata fona lo balangi. Pada taila vale aboto badedera haniha lo balangi. Ada ni ohera sito bali sumange onozawi pamurika lo balangi da. Ada ni faluara la ohe sumangen ni tunu sumangen ni taba seakan-akan lo balangi ada da kebutuhan nia. Nala ohe sumange Bafabu uli heswaya lahal kengetula bafaduhu dedera ke Yehova pa ena omuso de atau untuk menyenangkan de lo balangi di faluara la ohe sumange. Ira mai rene o banga bosi walu tenga berezumange andreu wale utegun raug le esate te bule fenagu zumange ni tunu andreu lo masito utema nono zawi moroyo mokheu bahebiri-biri si matua moroi bagandra yung bakal kera lo walang iba tenga da sa bele penting tenga nano ohekenya nono biri-biri tapi olive itu hal yang sangat penting. Me abeta nono Gizraeli moroi badana misirai pano ibe egoroisa zinangnya ziletola la falua irono Israel. So fulu goroisa. Oroisa sisara irugi eva ya ia dohe ibisa baba musumangi ralo walangi. Ibisa hubungan niha foma lo walangi. Pa oroisa silima irugi fulu
Ia dah bisa hubungan dah oma abo dan hakulida. Seimbang dah. Vertikal silu malam siawa, horizontal. Harus fagel dah. Ini tidak bisa diabaikan satu sama lain. Nah, perlu mu ehauge badar romalilo walangi Andre. Bazinune fazal 50 Andre. Jadi ada bisa baba nunolo walangi masih mana gihe bisa ita banabo dan hakulida. Pada dendrono gizara eli nanola ohe nono zawi nola ohe nono biri-biri labe sumange lo walangi la malesa no omuso de lo walangi ramai rena ternyata yukara lo walangi lupa. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan cara beribadah. Dan ini kritiknya Bang Zurazinun Fazal 50. Cara ibadah yang salah. Kira-kira mereka namanya bagus sekali. Tapi kami elada kalau balak. Ada gue itu duduk. Karena apa tabe kami elah. Ada ezo masih lo balangi. Ame ela ni oheda ni beda banah dia kesempatan. Betul lepas salah. Tetapi si lebih penting adalah bisa itabana beda. Ada ni falon rono Israeli, Roma kada dania ba ngawas si 20. No dumadaon rauge wamatuna talifu seu ono ninau no etan rawaisi. Bisa? Ibe masa kami elahnya, ibe no mozawi, ibe no biri-biri. Luar biasa. May bagosali. Namanuna luar biasa. Tetapi kenononinania talifu senia halaunya ifaduna duna talifu senia itan rawaisi talifu senia dadadadanya enak tekiku talifu senia leyo masih talifu senia ramai raina na soba ba urida zimane dau le hadai wa mati tani wazaya gele wa mati simane obolo bagus sali obolo bazi kolawangandro tahiza I afa khitodo talifu senia ibe aifa kolalewa talifu senia kalau masih atula ke talifu senia, ibalik mana haknya zatula. Lo masih lo balangi dah. Ebe ezumangeni tunu, sumangeni taba, sumangeni a. Yo toda Yesu pada. Na ohe zumange hadia ya, bana iteret kedau. Sozi fasala da uga ke talifu senia. Erai tauba da Zumangeni ohema ke Yehova ay atule sekali ke dalifus. Nada azo masih lo balangi. Itema kame elani oheda. Itema nono zawi. Itema nono gurife. Masih lo balangi bane mada na no atule ndrau sekali ke dalifus. Intinya berdamai dulu dengan saudaramu. Masoya ita zino mamondongo taro malo walangi daa. Zirugi ino tedaa. Masih nasa tebai atula ita kedalifu seda. Tebai fahede ita kedalifu seda. Alagang etula. Ena itema azumangeni oheu lo walangi. Atul ege ke dalifus.
banale atule ege ke dalif seme Yehova banu atule bangu hukuni daba yo mege ikau ni dano banua si awas to balisas sama tuhu ya iya da ba le omasi iya ibadah ni faluada mana bazurannya tanebe ibadah yang benar di hadapan Allah. Ketika kita mengunjungi anak-anak yatim, eso masih lo walangi. Da azatu le badede lo walangi. Ya da alua kedazi seh bago talua nabeda. Ito huga bangabos ito abulua sara. Da eni laume. Balesi heden rao. Ba ebai no fagelegelen ra oheu ba u ohe bahukun ra uge u oroma eheu itu fagelesi ita ke lobalangi mola kemi ya tengah ada oso masih iya seakan-akan dia bisa disogok kadang-kadang pada oso luar ada ni beeda ule babo sogok lobalangi nube kau doa, sulani kau berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Seakan-akan Allah itu bisa disogok. Allah tidak bisa disogok. Ila ba ifai kindra uga, ibisa ndra uga ba atulema. Dimulai dengan hayo bada bangabuas buah hulu meke. Ibisa ndra uga kenononinau, kenononamau. Sifat talifu seheu alioke atule enrauke medazo masih lo walangi ya dae na atule enrauke kenia dua lo walangi Yehova sang huku dua ifasuki hadiazi noto bali uusaliu mengapa silima imane miobuloi kegu zatule ande kegu sino fabu uli kegu bazumangia. Ramai raina bapa urida andre. Asise kahalegang itula sito bali komitmen sito bali bu usalita. Dan faduh dedegu baya ita sino mamonrongo taromali andre. Mano tahalegang itula baya ita Bagi sandohu fauridaan lo walangi tane be eni sunoda baero lo walangi ande sino meito bagulidane ni sunoda badai zo aya ya ita Yesus Kristus le hadai lo walangi tane be ni sunoda le teibe eda so aya ita Yesus Kristus Soalnya itu sekiranya no ibali ia duma-duma ibisa pabolo enia soma sinama. Ibali ia duma-duma pabolo ibali ia duma-duma pabangomasi. Io irigimate ia badelaru. Bapa malua fa omasi ada ba ibe ibisa duma-duma ia pada azab penting kezoaite sukiriso andre. Ya ada ibisa ni hasino ide tede ni hani tibo ni hani eroge ni hafonde gezide ide ifuli ifazawa mga bulit leifegira berhorera lo masih anate kiko sebenarnya gimana romalian Ifasugi Yehova dapat tobali sangu hukum. Dia menjadi hakim. Baba maigi, baba ngaigang itulah, baba nguhuku hebisa niha to bagulidana. Dan zomuso dada yang berkah dah ada ya zomasia. Sehingga dan na alu baba nguhuku andre. So dan nasa kesempatan baba ngehauge. Kira-kira di falua ada ya desi tefau tu bazomasi lo balang. Imane banga buas si lima megi. Sino fabu uli hegu bazumangi.
Ternyata ramai raina ingatkan lo walangi. Hadia zumange sabele omasi iya. Ya bang apa si fele ufa. Be sumange lo walangi wangan resau hagel. Lebih jelas ya bahasa Indonesia itu korban ucapan syukur. Jadi ini yang lebih penting, mengucap syukur. Jadi agafabe ira zumange moroyawame ke bang apa si lima. Faumas sumange fangan resau hagel. Be sumange lo walangi wangan resau hagel. Mengucap syukur pasal luar Bapak Orida. Eluhannya lebih fokus kita Bapak ngeraga hati azinoi falua lo walangi seseki Bapak Orida. Dan daun yang reda sawah gelu. Tengah tabe enono zawi, tabe enono gurifu, ono biri-biri enoi fawo ita lo walangi. Dasi lo masih lo walangi. Sabala o masih ya da berba abotok badededa. Wano yo masih ita lo walangi, ta eni andre da sawah gelu. Itu ge fada bang abos sifile lima. Ba angar refilin ra ona bawa ba makau. Ba u orifin ra uge, ba esunun ra odani. Janji lo walangi. Ba ifen ronrongo, ba legangan rewa deded. Karena teran naso ita baba makau baba ngareng-ngareng angar fili iya. Izai tahuga misi tau dania. Wada ezo masih lo walangi ya iya da. Same sumange fangadre sau hagele da eza mola kemia oto bai tahuga. Babazile sinegu bambua buania. U oroma bangorifi andre lo walangi. Bazile sinegu pambuah-buah. Buah-buah. Hadi ambuah-buah ni wania ufulu baso ke damege. Bangabua si 20. Bangabua si feleziwa. Le ni tahame bebeu bazile soki. Bano ifakai valimo salelau. Buah-buah sile soki. Apa si 20? No dumadaon ra uge wamatou talifu seu ono ninau no etan rawais buah-buah silese kita da eni laume palesi heden rao ba ewai no fagelegelen rao heu ba ohe bahukun ra uge u oroma heu irama ina batalifu senyo masih bakretes keris. No taila dia somasi lo walangi. Ya da wa taroroge bebedaan. Yo bada leni tahau bebeu basilesuh. Tataham bebedaan re. Babang uma silesuh. Tataham bebedaan re. Babang uma hadaya silo masih lo walangi. Tera-tera babama ema hadia iya zilo bahaga. Kuria silo atule. Kabar bohong, hoax. Pehede si tobali fama muka. Taham bebedaan iwa. Dan terang-terang na bagina te andre pusura daromali. Tentu tengah habebe iwa keda. Tataha du turut agit. Tataha du turuda babo ketik hadiah iya. Berita-berita sila atule ni bagi kanda bang dunia maya. Melalui Facebook lah, melalui WA lah dan tanda benih. Totailah oya sibai terjadi kekisruhan berkabar-kabar bohong yang diedarkan oleh orang-orang pembohong. Kabar bohong diedarkan oleh pembohong. Tatahada. Kedua ya enak ebai soba utusa bagu taluazi fatalifusi. Lemana masih lo walangi nafa udu niha ke dalifus dunia. Lemana masih lo walangi. Nalah tu leniha ke dalifus dunia. Lemana masih lo walangi nalah Roma pembuat daan re. Kaya itan niha samati. Ternyata na ufagi badar romali ada. Ini adalah kritikan Yehova
bahwa aurin niha samati andano gizara eli bagina tudau meya ira kaya ni oba daromalida lasunon rao bala fusumangin rao bebera batedera no aruhud la fusumangin lo walangi ibadah sangat luar biasa tapi ezumange fangandre sohagele bahiza saat le atu le ira kenabur le atu le ira kedalifusur irama iraina somasi lo walangi aya da'u atu le ege kedalifusur afaduh tadaguna no atu le ita kedalifusur dah pada alua wa ohahaw ita anda ta'alui wa ohahaw tuduh datu bagulidan irama iraina salah satu cara waktu latasen ra wa ohahaw tuduh ya da'u na atu le ita kedalifusur aduh dededa ba naso Yehova lo balang naso ya sebagai hakim sang hukum aduh dedegu iramai rai vai tema azumangen yo heda fanania pangandre sohagele yo heda fanania berme ya ita tasuno ia forma bebeda masih managi dededa bale aruhnya ba oroma ia baba ngomasi eda abeda baba ngomasi eda talifuseda terterana ina nyodo da Yesu tengah hatalifuseda berena musofa nya dalifusegu ayo to da Yesu talifusenia sile ama sile i talifusenia si soba gurunga talifusenia nihani erogu talifusenia niha si mengalami penindasan dan tidak adil. Anda ba'i fahobu sebagai ketua Yesus mewah ya ahobu ami. Oh ya sebagai hobu-hobu ni wanya ada basura matai. Ya ahobu sangat tuleniha. Hadir dan nabu efif. Adu degu ba keda anandresa hobu-hobu da. Ya metolo ita lo balangi mengandai. Masunun daw Yehova lo walangima meno efondrondo otehege mafondondrongo daromalima baba daromali ande efaro se kendaga ena maatule endaga badalifus ya dai mangandan daw Yehova lo walangi na sobago talua sino mamondrongo taromali ande nova udu ya kedalifus ni ya hehan yamonia sanga bele ena etola lahala gangetula la atule ira be ragi hehas kembali sangat tunga tua basondarat tu Yehova lo bala abale endra no nimagi baba maema taromalian ena etobali urah kampan waufif sau hagele tua Yesu no mangandendra aga ya duhu lesimana daromali lo balangi pa mau baita fefu salam holistik.